Desu alalino la haho wa ikaongo ni shio haungo na angalio. Gawe hodaho ni minuweza masihodawe ni mnaima na haho mnaima na mtiti ndonro kabisa. Zaza haho ngemrumdu hazi haparalize katsuju wazijihiriu. Yenyumba ngevuwa mro masihuyala kabati na mnabujoka wahi wavukishe wawaili. Yango vukishe mnadaika wa haho la urenti mzaza haho yende shadara. Yango vukisho mzaza haho urenti mnadaika la yende shadara. Ngela vimu ujeleze sibabu wajovukishe mnadaika la urenti mzaza haho ya vuwa yende shadara. Hawiye sibabu wajovukisha mzaza haho urenti mnadaika la utona ya renda ya vuwa yende shadara. Himisa ye kiswa ujijibu he nafsa mmoya haho watina hambanrabu wambeze koli izo wajofanya kaya hama zihujihiria. Wakaya mzaze ikao yemrumaha he hakaharuha hende hazini. Hajihundu hoda honi hula halala ndeno wanaziwana watiti waha he waili wala. Nemnaima na mtiti waha he wala mzaza hai halala hubavuni bala. Na mzaza he wala mrikao gemrumdu hazi ndondondo kabisa haparalize katsuju wazijihiriu. Yemzaze wala hado tanabahi minuiza masihu haishia buwandu watongo ushemeza ukana mro na mbeze mro haiho mjitapilie. Yemzaze wala hawahi hajuhabala harenge wanaziwana waili wala wakaushinda wakahenda hawaviti ho sakafuni wavuku. Yemzaze wala habakisha bala ndene mnaima na mtiti wa hahe wala ikaongobu uzadeju. Azaha henge mrumdu hazi ndondo kabisa haparalize ngebala katsuju wazijihiriu. Yemnaima na ulangu tongo ushemeza na ulila. Yemzaze wala bahe katsuju wazijihiriu. Yemzaze wala hadepansiha katsuju wa yafanyaje haukana kabati namna ya joka ushinda ya wavukishe wa waili ye gwangi yonzima. Yeme uvukishe mnadaika wa inrenti mzazi yabe ende shadara. Yeme uvukisha mzazi nrenti mnaivungu wa yende shadara. Hakika Mwenyezi Mungu hadepanse hakatsuju wa yafanyeje. Yema na msheula hajihundu kana ngutongo ulila khaswa tandabwe mna mwana ula utongo ushemeza. Watongo uishe mafiyo yala no mro ula utongo henda novua. Ye mzazi ula bahe halala bala katsuju wa zijiri haukaramba ukana ula mzazi ikau haparalize. Yema na msheula hakika Mwenyezi Mungu hajihundu ngutongo urinrinda. Yeye ufanya haruma bahanu dabala. Yema na msheula shaitanu ngutongo mambia ukana karenga mna ibungubo umvukishe urenti mzaza haho wasange mrumdu hazi haparalize. Wahasa haono ule menguno urenti mna imana uya jeone mbaba ule menguno. Taze uonge mwade nguono mabade katsuju zijihiru sange mrumdu hazi mrenti uvukishe mna ibunguwe. Mzaze wala haishela ukana mzaza hangu oye kaharoha ule menguni tina humwana kado ya saa tena. Yema na msheula harebi simila harenge mzaza he hamba harabala nguroho na uomba Mwenyezi Mungu hukana ngujoka wahi ajere terapi ajerenge mna imana heola warenge wabiroza kafuni ula wende zao. Yemzaze ula ujaunda ukana womro ula usaurenge yebati mayonti pia. Yemzaze ula boya rohonze bala ngutongo ulila namna ya ajabu. Ngutongo hesheleye mnadaika ola wanashewa hewala ngutongo husamama ke mwana ngenda hubi. Yemzaze ula katusubute ombe ukana ye mwana hasahabi hende shadara. Wahuandu walovanze bala ngwa ufurahani na raha haina mrungu jivi wanono kabisa ukangwa wafikiru kana bala washindi wavuku wansi pia. Chemzaze ula ngena hamu ngutongo uroha matozi ngutongo heshelea yemna imana heola. Si hale bala wala wandu ikau wako uzima yemiro wajabala ngutongo shemeza ukana yemna mwana weiwando. Yemzaze ula hado tengela bala hahondo ukana ulando lamna mwana heola ngutongo ufumbaria hamjia wandu wakabala haina mru harumbua yemato. Wanaziwanaye watiti wala ba wandisa Allahu Akbar haina mru ngutongo hamba Allahu Akbar baone mna imana ola. Yemzaze ula hati hadisa hambiyo wandu wakabala haina mru ya kabala havibre. Haina mru ya kabala hauno mastajabu norondo kabisa. Haina mru ya kabala hajirejeze nafsa mmoya hayo kana kweli ye kaula na mitu jokati fanya. Yeti jokati tendeza ye radhi ya mzaze hauchi jotendeza ye mahaba ne sheirumbisha he mwana. Yemzaze ola bismillahi masha Allah haishela ukana mwana kaza ya mzaze shamad mzaze de ukoza ya mwana. Yemzaze ola bismillahi masha Allah haishela ukana nrubo kaza ya kowa hamade na mnema koko hatu wahamba. Shakowo de likoza ye nrubo. Yemwana msheola haishela ukana bungola ujo mshafiye maudi nsihu ya kiyama. Yemzaze ola haishela ukana mzaze woye katauliwa mrito kauyonzi. Yemwana msheola haishela ukana mzaze hangu yekahasa halawa ule menguni sinaka uparo hunra badala. Ni mwana ola ngamjo hunra badala. Msuju wazajo kazi njire ke mwana ola hado kana mmo. Mzaze ola haridhi ni kadha ni kudura ya Mwenyezi Mungu waye juila demana ikao hakaura ye bisimila ya tendeza ye radhi ya mzaze na uaminu kana mna mwana ola ngujumshifa ya maudi nsihu ya kiyama. Bahe Mwenyezi Mungu tuhomoliba hamlibezi la hawavukisha wawaili ika ya tarehi ya haina mrikao katsuju wa yefasiri ya mbaba na mzaze. Asikini wa utuju
jua yefasiria mbaba na mzazi.